Grantham Hospital Lincolnshire England a chuan kum sang khat zakua somko pakhat April le May thla ni somruk chungin a thok tu nurse Beverly Elite chuan adam doi in thona anaute som pathum lai mai ti hlum tumin alo beya pali lai an thi ani mi hring taksa a sugar ti hniam thei insulin le lungphu ti buai thei potassium dam doi chu an bana venflon in vu a akap lu thin alo ni a akuta thin hnung ber Claire Pekki chu ama chawarai lo te tak tak a om pui jok laya a lungphu dik talo thut awanga a thok a boita thut mai chu mak anti in nurse Beverly hi an ring hlelta a ama nge yani ti an thra chuak ta ani he nau te ba ka thidang pathum tele dam chuak ta hlau pakua te po chu ama chawa a vilai taka an har sat na chu tok ka heng thil hi thleng vek ani ti an thra chuak le ta zel boka dam chuak ta pakhat Petty Phillips chu alungphu na sataka ambu mal lo awangin tum ni athi thela damdoi in danga thon ani a ma se azenga amit adelman ta tho ani athi sena potassium le insulin asang le a insulin phei chu mi hring taksa a ke ti thi sena mi ang em asang hi doctor ten an la hrengai lo hialani taksa a ka lu lui nge yani ti achianga mak tak maya hetia emergency a boi pui ngaya an om apiang hian Beverly i chawin a om pui lai tak alo ni chi chi zel bokani Beverly Elite chu thu boi siam sak ani a adam chung lungin tang tura hrem ani engwanga naute poisoi lo hetia that mai du nge ani enge atum ber a thil ti chan ero a soi du lo ani Macedonia rama kisivo khopuya nu upalam deuh to ruang char ani a hekua hian mantra simjan oska ruang chu sangni panga kuma anchara jubika lisos ka le jivana ite ruang po sangni pariat kuma anchar le boka ati tu hi an manlok lawani hekua journalist pakhat Vladot Taneski chuan Tualthattu chanchin te hi ajiak chipchir thein ajiak ngai nom thin big riau maya achu asak tu chanchin bu po chuan leitu anga in chiar tu an pun phana sa hle ani mase duain ajiak chipchir thin ma ma a atan apoi jota ajiak dan chuan jivana iruang sangni pariat kuma an chara chuan angonga telephone thrui a invet ti te po police lamin an puan zar hau lo ani a alo hreve kil kela telephone thrui a re hlum ani thu te chu ngai nom emin ajiak kurvel dup mai ani police te chuan thil a hriat chipchir dan lutuk chu atual thattu ngei tan lo chuan hriat ngai na a om lawang ti hria in an suita ani a DNA le Tualthattu hmuna mi pachi anda that chu an testa a ama nge ti an ra chuak ta ani Vladot Taneski hi Tualthattu mang serial killer mani Tualthattu dante chanchin bua jiak thin tu om chun alani mizo upa in buichia lai lovin ain puang anti rong anai izo ani ber maye October ni somni panga sang khat zakua somkua pali khan South Carolina USA a chuan nuthloi Susan Smith chuan police a kar le achunga afate pahni chu mi hang pakhatin aru a atlan bo puyani ti in thlaphan mel emin report a theluta police te chuan aranga bo zui ngalin mi hang pa mel omdan a soi chu lemjiak thiam te chuan an jiaka haram puma an the dar ta chui maya ma se ama mu om reng anom theita silo mi hang kar le achunga mingo no pang pahni omru tu chu news lian ber ani ta thuaya mi in an ngai ven hle ma se thei top chu a alem te jiaka an the dar nuwa po mu le amel om ang khria ron soi tu reng anom tak silawa chuan police te po an lu a hai ta hle mai ti chuan chu thil thlendan chu police ui sathiam rualten Susan Smith chu an hanzo fiale tak chuan athil soya chuan ading ngat theilo tlat maya abikin mi hang pa in aron be na lai mun chu a soi fung fe thei ta hau lo mai athu aso son tamaya ato pa chuan ain puang tange ani afa te pahni chu kar chunga chuan kalnarin dila atipil aloni afa te hi Michael kumthum mi le Alexander kum ni mi te an ni a afate ati hlum chan hi ama hi chuan a soi du hau lawa
ma se abial pa thin pa hausa tak main fanei to sa nu thloi chu apom theilo thu le chu wanga anei theilo tur thu alo hril to chu a chan ni in an ngai ta ber mai abial pa hausa tak anei theina tur dal tu a mel ma mi nok saka afa te pani chu angai ta ni in alang afa te ruang omna kar chu ati pilna John Dilong dila tangin an nuk chuaka dil kam an pillu na lai bula hian an ma ni ria drengna memorial an siamani mi papakhat nei lo hlo utuk awanga ma ni ri lara tengei mai pakhat chopo ni lo pahni lai mai hetianga an ti hlum do hi eng angin nge nangi lo ngai vele falling from fire escape 1975 he thalak hi khowela thalak mingthang ber pakhat ani sangkha jakwa somsari panga khan Boston USA a Marlborough Street a kang mei achuaka Daina Brian kumsom pakwale afanu Terry Jones te chenna apartment chu akanga chanchu thei mai to in kang thel polten leilon po an da vek to a ma se van dui thlak tak mai in kang mei chuak chuan an ra na lai bathlar ang dewa siam fire escape chu alo kan chiat man awangin achim ta hlau mai in chhonga na atang chuan an tladun ta a anu chu atlak la chuan a in so hlum ngala ma se naute chu anu taksa a tak azuk tla ka wangin a him ta hlau ani he thalak hi Stanley Joseph Foreman Massachusetts United States a July ni som sangkha jakwa somli panga apiangin alo lak ni in the Pulitzer Prize for Spot News Photography in 1976 le the Little of World Press Photo of the Year adong ani The Kisses of Life 1967 Randall Champion na thok chuan ti pal thil thu in current line pakhat atok fu pal hlau maya current chuan ti pal reve hek lo le ni khor heloin a om ngala a in ven na na a in ton be na hrui chuan leya atla tur chu aveng lawa atla thlalawa ma se azoi thlanok mai electric hrui bana chuan a in khai oi ta tlat maya chu vele JD Thomson chu rang takin a han lon chho ngala aka a chuan thok pe in amar phu a omle ma chu a ham tangat ngat mai ani puitu dang an lo thlen nu chuan leya an muta CPR antita a an thei top chua an boi pui nu a har le thei ta wa nei thlak takin adam chuak le hlo ani he thalak hi rokom maro bito lak ni in akum le sangkha jakwa somruk pariata khovel ngai san The 1968 Pulitzer Prize for Spot News Photography adong ani tundin muna khovela khopui hausa zual panga te intar lang te ang ram te khopui te mimal te po an hausak na hi hunrai lo te chungin adang lam zung zung thin ti ero hratel ve tai langin na tho obe khopui hausak na hi te na chini a oma pakhat chu an economic gross domestic product atangin ani a pakhat chu khopui chunga khosa mimal hausak na net wealth bel khoma tanga te ani net wealth in khovel khopui rang rang te azir chian nu in heng te hi khopui hausa zual te annia khopuya cheng mimal hausak na bel khoma tanga te ani pakhat na New York City US dollar trillion thum ani a hausak na hi New York khopui hi center of the world ti po kau thin ani a khovel nam rang rang te in to khom na ni in billionaire le millionaire nga ber khopui ani a company rol tak tak headquarter ani mai ba ka khovela stock exchange lian ber pahni anom boka UN headquarter thut mun ni in culture finance media commerce education politics tourism fashion sport research ata te khovel mun pui berani pahni na Tokyo Japan a hausak na bel khom hi US dollar trillion ni le point nga ani a mi hring makta duai somthum pariat zat khosak na Tokyo hi khovela khopui lian ber ani pi alama Asiaram financial capital ani a
Japanese minei nung le company lian omkhom na ania khovela stock exchange lian ber pathum na ani bok pathum na San Francisco Bay Area USA a hausak na hi US dollar trillion ni le point li ani khopui lian tak chu ani lawama se khopuya cheng te hausak na cho orwalin khovela a ber te jinga mi ani phaka hei hi a chan lian tak thei chu Silicon Valley hi ani khovel technology mun pui berani a chung company nei tu billionaire rang te khosak na mun chu ani ngal bok heng company rang Apple Facebook YouTube WhatsApp Instagram Twitter HP Intel Yahoo Google Adobe Telstra Lockheed Martin Gilead Science Cisco Western Digital Logitech Nvidia SanDisk Chevron EA Netflix Pixar PayPal Visa Levi's Ensport McAfee Mozilla Symantec Wells Fargo Lucasfilm Broadcom te main headquarter a oma Chubaka Sony Asus Dell Fujitsu HCL Infosys Nokia Panasonic Samsung 10 in khurnan an mangbok ani palina London UK a hausak na hi US dollar trillion ni le point li ani London khopui hi kum zani chuang zat chu khovela mun poi mo ber jinga mi alani chhauchar chara khopui te na sang ber ni na po London le New York te chawin alpha double plus an hau phange nge khovela khopui hu ha nga ber pani na thlan ani a billionaire nga ber pangana ani bok London khopuya veng hausa deuh te chu Westminster Mayfair Richmond Chelsea Wimbledon Kensington Hampstead Regent's Park te ani pangana a Beijing China a oma a hausak na bel khom hi US dollar trillion ni le point khat ani masanga tanga khopui luntak ani a kumzabi som ni pakhat na hnulama khovela major economy thang duang ber capital ani China ram chuan khovela po company rol pui alo nei chhaunual ta a chung company head office chu Beijing a atam hle JD.com China Construction Bank Lenovo Sina Sinopec Wanda Group Petro China Agricultural Bank of China Industrial and Commerce of China Bank of China te chu langsar zual dewan ni a billionaire somruk pakhat chuang zat khosak na ni in billionaire nga alama po palina ani nge hengba ka hian top 20 te an hausak na tar lang ve te ang parukna Shanghai China a hausak na hi US dollar trillion khatle point ko ani pasari na Los Angeles USA a hausak na hi US dollar trillion khatle point li ania pariat na Hong Kong China omin US dollar trillion khatle point ni ani a hausak na hi pakuana Sydney Australia omin a hausak na hi US dollar trillion khatle point khat ania somna Singapore omin US dollar trillion khat a hausak na hi ani som pakhat na Chicago USA omin a hausak na hi US dollar billion zakwa somriat ani som pani na Mumbai Indian a hausak na hi US dollar billion zakwa somruk ani som pathum na Toronto Canada omin a hausak na hi US dollar billion zakwa ani thung som palina Houston USA omin a hausak na hi US dollar billion zariat somriat ani ve thung som pangana Geneva Switzerland a oma a hausak na bel khom hi US dollar billion zariat som nga som parukna Frankfurt Germany a oma a hausak na hi US dollar billion zariat ani som pasari na Osaka Japan
omin a hausak na hi US dollar billion zasari somkua ani sompariat na South Korea khopui se ola oma a hausak na hi US dollar billion zasari somkua ani sompakua na France khopui Paris omin a hausak na hi US dollar billion zasari somsari ania somni na Shenzhen China ni in a hausak na hi US dollar billion zasari somnga ani thung ani